Sizge karşı olup düşmanlık kılıp atkan adamdardın akısına dua kılыңız жақшылап. Kudayım oşol tuğanıma жақшылык бер, insap berdi. Biz dua kılışımız mümkün da. Oşo ölüp kalsın dep. Antpеңiz. Aga жақшылык dua kılыңız deyт da. Antken aslen dua ümit kılbayt da. Eğer de siz biröge dua kılsanız, oşol siz dua kılgan adam sizdin dua kılgan ümit kılbay bilbey turgan bolsa, anda perişte sizge dua kılıp turат. Misal üçün, bul men dua kılat da oylogon kütkön jeri jok da. Ana men uşuga dua kılsam, bul men dua kılgan bilbeymi? Perişteler uşul duanı özüne kabul bolsun deyt da. Demek ben dua kılgan жақшы dua özüm emne kalasam, oşonu kalap buga dua kılsam, duam özüme kabul bolot da. Al em özüңүн duşmanıga dua kılsang, ağzını bar, günüge muhtaç oturak ayaldardıkı. Erkeklerin biznesdeki partneri var, jaman görөт misal üçün de, je bolbosam daha birösü var. Oşoga dua kılыңыз, o Kuday ayta alam. Oşo dostuma жақшылык бер, денсаулык бер, иштер өсүп кетсин, бизнес өнүгүп кетсин, акырет бер, иман бер, намаз окуп калсын, жаманды көрбөсүн дуа кылсаңыз, периште саңа дагы деп дуа. А биздин дуабыз кабыл болушу 50-50. А периштеники 100% да. Ошон